lego lakho liphilile lelingemandla loso sondle ngalo uNkulunkulu wethu lonamandla onke qhubeka Nkosi ulihlatiye ethi ingqondweni nasemphefumulweni yethu ukuze ithi Nkosi Jesu siphile ngalo egameni elihle leNkosi yethu uJesu Kristu manje naphakade amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, lapha ngitawufocusa kakhulu kulesifundo sekuqala leka ngifundele sona babe lapha encwadini yaLeviticus chapter 25 verse 35 to 55. Sibukeka sisithe, yebo sifanele sibe sithe vele ngoba sikhuluma nge-real life yabantu bakaNkulunkulu. Itolo ngishito ngathi sidalwe nguye, sivela kuye uNkulunkulu. So ke bazalwane, lapha kukhulunywa ngekunakekelwa kwebantu labaphuyile, care for the poor, nekuboleka labaphuyile, kuboleka umuntu lophuyile. Wecala nje kufuna ukuthi sikuqonde ukuthi live laNkulunkulu lithi uma ngabe lomunye wabomnakenu abaliphuya lokusho ukuthi leli gama lithi becomes poor, lisho ukuthi the person was not poor before but kube nesigameko thide lesimhambise samholela waqina sekakuleso simo sokuthi sophuyile noma seweswele. Lapha ke sibona uNkulunkulu uniketa imiyalo le very kanjani lo mnakeno noma lo dzadzewenu. Ile uNkulunkulu ubheke ukuthi basitwe kunokuthi sibahleke sibabalisele sikhulume konke lokwanalokuya. uNkulunkulu ubheke ukuthi sibaside. Lapha ke lokunye uNkulunkulu uthi asingathathi ngathi aseri indalo lengekho emthethweni kubese kuba ke ne-interest le yona isemthethweni. uNkulunkulu ke ukubhekile lokuthi uma ngabe senda lokho lesikwendabo sikwenda sikuyiphi indlela bazalwane. Uma ngabe uyadalisa imali uyidalisa kanjani? Jesu ke ukubeke waqonda ngqo makakhuluma encwadini yaLuke chapter 6 verse 34 wekuthi uma ngabe nipha labo lembheke ukuthi batophinde baniphe, niboleka labo lembheke ukuthi batophinde banibuyisele, nicabanga ukuthi ningaba namvuzo muni? Ngoba kusita awusiti umuntu lo wathi ukuthi idandla diyagezana. Usita lo muntu lo kuyawuthi noma ngabe so unzinze kangakanani abebede indlela ukuthi yena angasijikisa njani sandla kubuyisa emuva ukuthi angisale ngisita nangiloke wangisita idolo. So ke Jesu ukubhekile kakhulu kwekuthi kusitana noma kusita kwethu labanye bantu akube indlela yokuthi kumnike yena ludumo ngokuthi lo muntu uma ngabe angakhona ukuthi ayibuyise lento la kuwe, ludumo luthi bowusita Jesu, usita umhlengi wakho, usita lo wakusita wena wakukhipha etonweni, wakuthenga ngengadi yakhe lebe ungeke wena ukhone ukuthi thenga noma ukuthi hlangula ngako kuleso simo lobobhekene naso. So ke lana siyabona Ezekiel uyathi vete atindzaba noma tindlela letimatima kwekuthi kuyicrime lenkulu kangakanani lolo kwentiwa abantu bahambe bafuna ukuthi sita ngetimo talabanye abantu. Ukufananisa noma kucishe kufike lapha ekuthenini kufaka phakathi kubulala nekudlwengulwa noma nebugwadla. Kwekuthi lo muntu wena uthathe tinto uyambulala lo muntu kumbe una 10 rand ukuthi amana thola nje noma sinkwanyana lesincane lapha mana laladlile wena somemuke lokho, you become a murderer. Sombulele lo muntu ngoba uyolala ngendlala. Ufanana nemuntu lo lale nemuntu
angafuni lo muntu ukuthi ulale naye kodwa ngoba bekude lenye option wagcina wente lokho wena. So you can read Ezekiel chapter 18 verse 11 to 13 utokuva lokuthi kubi kangakanani ukuthatha inzuzo kulomunye umuntu ngaphandle kwekuthi nikhulumisane nisitane. Na Ezekiel chapter 22 verse 12 nanaye uphinde futhi umfunze ubese egcineni uyamfunda na Nehemiah chapter 5 verse 1 to 11 lapho na Nehemiah anengwa khona ngemaJuda lebekasele ngala sekukhona la sebabuya nababuya basanamhlaba abasanani sebemukwe tonke tito zetigodlwe ngilaba sefuna ukuthi bona batithengise bangemaJuda kulamanye amaJuda akubo. Uyayibona lento ukuthi yimbi lena ingisho nasemasontweni siyabheka ukuthi umzalwane lesekawile lesekangasete enkonzweni akabuye kodwa nakathi uyabuya enkonzweni sesimpushela lapha safunde ukuthi entelutho nomuntu uqala ingoma nomuntu thina singemasheshe nje siyasithi isifundo seqala sifundo sani sambona sekasukumile athi uyofunda lesifundo sesiyamhlebela kancane ngoba siyahlonipha uthi awu sicela uhlale phansi awu khona le uthi ufunda lesifundo. What an embarrassment. So kunembuto lekunayo ukuthi how prepared are we to welcome those who have been in exile lesebabuya uNkulunkulu ababuyisa emuva lesekabuya umuntu noma ngabe ngibabe wekhaya lekahamba washiya ekhaya washiya abantwana bangangeni ngisho nasesikolweni nyalo abantwana bayasebenza bangema professionals. How ready are we as partners, as spouses ukuthi ngimemukele ukuthi awubuya babewe bantwana ekhaya noma buya makwe bantwana ekhaya noma buya sibandanyana ekhaya noma ngizobe selo ngimbalisela mina nje abantwana laba bebafunda kakhulu ngikhumbula ngaba mqoshile nje esikolweni ngavele nje ngaphuma ngothengisa stofu sami ngathi ngeke phela ngeke ungibona nje namhlanje ngipasa stofu lethi njena ngaye ngabasa ngaphandle i3-legged boat ubhalisela lo ngetindlela lethi ngasi right. So let us be Christians, let us be fellow brothers and sisters to one another. Laphayana uma ngabe sibuka eEurope emakrestu bese kafundile kubitwa ukuthiwa is a medieval Europe. In medieval Europe emakrestu bese kafundisiwe ngewe ukuthi angathathi intalo angabolekisi ngethi imali loka nalokuyana athi ke cha lokuleze sikufundisiwe vele sitawukwenta kuze ukuthi sihambe ngekwelibhayibheli kodwa la ngiyibonile inkinga kumaKristu ngoba lento yawo ayisebenzisa against emaJuda kwaba inzondo kwa motivate inzondo against emaJuda emaKristu aphushela lamaJuda emsebenzini lobukeka ulow emsebenzini lobukeka umadima emsebenzini lobenta babe inferior lawo maJuda kodwa nake kusesenjalo siyeva the very same Christian afuna kubutha irent kulamaJuda afuna kubutha ama-taxes kulamaJuda afuna kwenta money lending kulamaJuda and i-money lending ngilapho nomuntu aboleka khona imali ubite imali leyiletulu kakhulu uma ngabe seyikhishwa. So uyabuka ukuthi hawu emaKristu lento lebekayenta angalezo sikhathi beyirong kakhulu kunaloko eqala bebathi bona betala iBhayibheli base baphambuka bayokwenda lenye into lephambene kakhulu netimiso taNkulunkulu andike emaKristu bekabuka ukuthi hawu it is necessary ukuthi emaJuda vele abhekane nalokuhlupheka. Ngiyabona ukuthi kumbe babethela Jesu bathengisa Jesu ekumaRoma ukuthi abambethele Jesu emaJuda njanja lalela la ngifuna ukukutshela mntwana kaNkulunkulu ukuthi noma lalabanye abantu ngababukela phansi ubazonde baba uNkulunkulu badalwe nguNkulunkulu and ngalesikhathi wenda njalo uyamphakamisa lo muntu whosoever lomphushela phansi umente ukuthi afile so inhuman lo muntu loyo uyamphakamisa wena loqabanga ukuthi uyamnyathela wonke umuntu lento njalo lana ke nasesiva ukuthi lamaJuda angaleso sikhathi langa kulendlela labenta ngayo bagcina seka dominator sekanemabhange sekanema financial business
kwase phinde kusuka wona lamaKristu aphinde abanemona ayawazonda lamaJuda hawu nina seninjinga kanjani ngini leli banjingisile ngifuna ukuthi kuwe mntwana kaNkulunkulu uma ngabe unyathelekile bakushonisa phansi bakwehlisa bakukhumula isithundi sakho uNkulunkulu la kuphasona ekudalweni kwemhlabathi don't worry don't fight them back when I remain where you are and work very hard these Jewish people they ended up owning banks and financial businesses kwaphinde kwasuka the very same people bebathi babaqindetela baba nenzondo uthi hawu sebaphakama kanjani lapha yathi ke wena lokunyathela umuntu yathi wena logijimela lomunye umuntu uyomgezela uyomfuthela yathi wena lo hamba yobhuyisa kwekuthi ubite emagama abantu ethi indumbeni ubite emagama abantu kuphi ukuthi you are pulling yourself down umane ukuthi awudibona lobulima lobentako kwekuthi ukuthi akuphethelisela kuphi lento lo yendako wena uphakamisa lo muntu lo uyabona kunento lenye lesike siyende ukhande uthi lo muntu ungonile lo mzalwane wami angibekise kanjalo ungonile sengimbambeleke inhlitiyo uthi telo omunye nakakhuluma iphilosophy lethide wathi lokubambela lo munye inhlitiyo akukehluki nokuthi uhambe ubrew poison ubese uthatha spoon uthi ndamnathisa spoon ekseni imnathisa spoon ntambama emini and le spoon sinathwa nguwe asinathwa nguye yena ulala kamnanzi udla kamnanzi uhamba kamnanzi uhamba ngathi imoto lethi sathulu uyaphuma uyapi wena ngalapha inhlitiyo yakhe ibhlungu bamkhethe njani nje lo hayi uyathi labantu abakwathi nephakamisa ngabe baphakamisana ngezibani le nhlitiyo lembi kude la ibuyisa khona labantu engethi inhlitiyo letimbi they are pulling themselves down and ke wena ngalesikhathi unyathelo abantu abanenhlitiyo lembi you must be very happy because very soon utobe uhleli lapha yakuleli office lakhe utabe ulapha kule business yakhe utabe ulapha kule ndzawo yakhe la khona so ke Musa kufuna kuthengisa indoda yakho ukuthi wentele labanye abantu phansi especially we Christians asifunze lento ukuthi asesike sihloniphane inkolo yebuKristu yewe ukuthi iinstile inhlonipho kubantu naNkulunkulu abakhulula laba eGibhithe God was so kind and was so generous to them and God was actually showing them sithombe sokuthi hambani ke nani nento enjalo kulabanye abantu uma ngabe Jesu asifela Jesu wafela ukuthi sibe ngiloko le yena akwenda ukuthi we must put ourselves in the place of pain where others are going through lapha ke sibona ukuthi uma ngabe lo munye walamaHebheru ugcina sosigcila noma uyakweletwa kufanele uyakweleta ufuna ukuthi aphatheke kanjani kweqala njena lithi live laNkulunkulu akukafanele ukuthi umuntu lo kumIsrael akhompele noma aniketwe umgoqo wekuthi na kanjani kufanele ukuthi agcine asigcine ngalo ndlela leyo kusho ukuthi buqili yinto leyayinormal etikhathi lethi letendlulile kodwa nabuqili bebuta nema option lang 2 ioption yokuqala yayithi ungabulawa indlala noma ubesigcili so ke kuze umuntu abesigcili it was the second or an alternative option wekuthi ay seningamane ngihambe ngiyoba sigcili kunowe ukuthi ngingafa ngibulawe indlala uthi ke uNkulunkulu ke uma ngabe kunjalo kodwa lo Israel yena akaphatheke ngendlela lehlukile noma ngabe ufike kulesigaba sokuthi abe atithengise noma agcine sekabukeka sigcili kodwa na kufanele ukuthi angaphathwa njengesigcila sebantu betive kube nendlela lehlukile ukuthi yena afanane nemuntu loqashiwe umuntu loqashiwe ke kunenathi timbawu nathi uma ngabe aqashiwe ang CEO aqashiwe ang secretary aqashiwe angu principal aqashiwe angu engineer lo muntu unemalungelo onke lagcwele unekusho ukuthi lokhu angeke ngize ngikwende lokhu ngitawukwenda lokhu seniyanyatheleka ngoba lo muntu lapha yana
uqashwe nje yena utothengisa lwati lwakhe kulaba labamqashile. Ngakho ke kufanele ukuthi bamhloniphe because unolwati labangenalo. Uthi ke uNkulunkulu nalaba baka-Israyeli kufanele ke baphathwe ngaleyo ndlela leyo nathi kwekuthi niphethe bantu bami lebanento leningenayo. Kodwa uma ngabe ungum-Israyeli naye angum-Israyeli kufuna ubuye uyiqonde lento yokuthi mine nalo siphethe into yinye siyafana. So angeke umgqilade umuntu lofana nawe. In other words, lokho ukuthi utomphatha ngalendlela le nawe ufanele ukuthi uphatheke ngayo. Noma ke ngiyacishe ngithi lento lena yekugqiladwa kwakuyinto lengathi namuhla masikubuka singakubuka ngalenye indlela kwekuthi hayibo kodwa nangalesa sikhathi lesiya yinto leyo kanda ukuthi idzingekile futhi ilusito emhlabeni ngoba abantu bebaphila ngabo. Kodwa namuhla sitawubona ukuthi letinto atisahambi ngalendlela leyo. Esikhathini esinyenti sitawubona ukuthi bantu nababhekene nebumadini namuhla esigabeni lisekuphila ukhanda ukuthi umuntu vele uyathi mikisa ukuthi angisale ngiba ngiloko lebengeke azabe ngiko kube tinto betimambela kahle. So namuhla kodwa sekuye kwa escalator. Ngiyabona sitakubona masinyane esisiqhubeka ukuthi sekuye kwa escalator kwenyukela kulelinye lizinga. Leli gama lelithi slave ngeSebheru lisuka kumuntu loyi-subordinate. Lokho ukuthi umuntu lo ngaphansi kwemagunya noma kolawulo lwalomunye umuntu. Ngaleyo ndlela leyo sinenkosi. Inkosi noma ungaba i-cabinet minister awukho ngetulu kwenkosi. Thina singemaswati ngiyathi nje mina lapha eSwatini kwekuthi kude umuntu olaphana ucabinet otothi ungetulu kwenkosi. Bona lokwala kule cabinet labanye ba-appointiwe banikwa inkosi ungaphansi kwenkosi lapho. Uyathanda noma awuthandi, uyakuva noma ukuva le ngukhulumako. Nawe ngabe ucabanga ukuthi ungetulu kwenkosi iMswati, uyatikhohlisa unemanga. Inkosi kuphethe uphethwe inkosi iMswati. Inkosi ingetulu kwakho as a cabinet minister. Kanjalo nalaba ku-army ema-officers angaphansi kwakhomanda. Thina laphayana eSwatini ukhona commandanda ubaba uMashiklisana. Kude lo ngetulu kwakhe usotsha nje ngathi ngetulu kwakhomandanda baba uMashiklisana ulinemanga. So ke ungaphansi kwakhe uyathanza kawuthanzi. Kanjalo nesigcila siphansi kwemphathi waso. Sikude esigcila lesiyawuba ngetulu kwemphathi waso. Lana ke libla uNkulunkulu likhuluma ngeminyaka weJubilee, umnyaka wenkululeko. Lithi ke lo muntu lona uma ngabe kwentekile waqashwa wangena wase uba sisebenzi sakho ukhumbule ukuthi kuda umnyaka la khona kufanele ukuthi akhululwe khona lo muntu. Uyabona namuhla lamhlabeni noma singahlupheka komzuzwana kodwa kuda lilanga lekukhululwa kwethu siyawukhululeka. Noma labanye bangadishati inkosi ethi kwethu labanye bantu batende bobhosi batende tikulumandla umuntu azasho athi ngimla lokungihlela situlweni ekuhleli mina utakwenza konke lokufunwa ngimi nangithi shona le utashona le nangithi jump you don't ask me how high you just jump ngoba sengikhulumile. Lalela la kutalilanga la kuyawuphela khona yonke lento leyo. Yathi ke ukuthi there is a year of jubilee. Delithi libla uNkulunkulu noma lo mnyaka weJubilee ufika lesikweleti salo muntu sisesesikhulu lo muntu uyakhululwa because the year of Jubilee has come. So ke lokho ukuthi noma ngabe lamhlabeni bantu bebasiba sakhuluma tindzaba tami kwekuthi lona wathatha inkomo tami watithengisa kwabanjani uma ngabe sengixolisile emazulu angixolela ngisathi bhadala ke kodwa kuwe ngibese ngiyafa ngingakaqedi ukuthi bhadala. Angeke lokho kuvimbe ukuthi ngingene emazulwini uma ngabe ngilungisile indzaba yami naNkulunkulu. Lokho esikweleti lokho sekusele kanjalo lokho ukuthi umnyaka kanjani. So lo muntu bekathethwe ngaleyo ndlela leyo ukuthi kulesikhathi lesi kutawuhamba kubhekele kutawugcina kugcina la. So konke lokho kwakufanele ukuthi umuntu waNkulunkulu
ahlale emhlabeni akwazi ukuthi awu noma kunjalo kodwa na liyeta lilanga lenkululeko. Lana ke siyambona uNkulunkulu ukuthi wayenta lento wayenta kanjani kubantu bakhe nakayikhuluma ngalendlela lena kungoba wabakhulula eGibhithe ngaphansi kwembandezelo yebantu baseGibhithe. So ke nabo ngalokufana nabo kufuna bathi ukuthi lo Israel lo ngilela sakhululwa naye noma alambile sakhululwa naye noma angikweleta sakhululwa naye. Kanjalo kithi thina emaKristu umusa kumthatha lo munye umKristu ngoba abenesiwo waba nesiphosiso ubese ungazuthi ke yena selidemoni leqala leqhina. Khumbula ukuthi the very same blood of Jesus Christ leyasindisa wena yamsindisa naye. So ke Musa kubese udenta wena inkosi over yena. Leli bla uNkulunkulu ke lisitshela nje ngaloko kahle kahle kuloko leli kukhulumako la. And kuleli gama lapha lithi you shall not rule over him with rigor. Ngiyakuthanda lokho kusho ukuthi ngemithetho ukuthi ugade umthetho ukuthi ulandeleka to the latter or with hardship uqindetele vele kodwa umuntu lona, in other words umistreat. Kuthi uNkulunkulu ungamistreat umuntu wakhe noma ngabe wonile ayibe khona indlela yokumdisciplina, but that discipline ingabeze imkhumula lesithunti sakhe sawuthi lo muntu phela soloku ungumuntu waNkulunkulu. So ke ngalamanye amagama abangasetshenziswa ngalokho ungethuli kwemandla noma la kunebungoti khona ngalokho ukuthi nje lo muntu asikhumbule ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjena njengoba une concern ngema workers. Sisenyangeni yaMay nasiqala May mhla ka1 besikhumbula Joseph, the foster father of Jesus Christ, where he was a carpenter, and then na Jesu waqala lapho by carpenter before aphumeke awenza leminye imisebenzi. Ngifuna ukuthi ngikusho lo ukuthi every worker wonke umuntu lo sebentako emalungelo akhe akahlonishwe, ngabe ubuthe amaphepha edolobheni, ngabe usi cleanela ema toilets, ngabe wendani akanikwe lilungelo lakhe ahlonishwe njengalona lo sebenta angibhalane njengalona lo CEO. Ngoba noma ungu-CEO nangathi uyahamba uya kule ndlu ngesese ikhandeti ingcolile injalo ungehluleka bonga lokho appreciate lo muntu. Don't look down upon umsebenzi wakhe uthi lokho ngilolo kuhamba kuthola imithwalo la emadolobheni, lokho ngilolo kuwasha imoto tethu, lo uyathi kubuhlungu kanjani kuhamba ngemoto lengcolile udimva ungathi awuphili kahle la nhlobo. So appreciate lo msebenzi walo muntu noma ngabe ubukeka ungumsebenzi womuntu longakafunzi, ubuka umsebenzi ongasikumbe professional ngekukala kwakho, kodwa do appreciate lo msebenzi wakhe. uNkulunkulu ke uconcern ngebasebenzi wena lo hlala ubaqindetela ubahleba upromote botshomi bakho labanye abantu uthi ahambe bosebenza esilalini la ngena njani khona bese laba lobefaka mnanzi uthi hayi laba babuye la celeni kwakho uhle ubanikete nelitiya nelunch lokho awukwathi noma kudlile noma kunjana ungenelana nabo. Ngifuna kusho ukuthi there is judgment coming against you. uNkulunkulu will not let you off the hook uma ngabe ubaphatha kanjalo abantu baNkulunkulu. Lokho ukuthi ke in short, as I summarize this part lengikhuluma ngayo, ukuthi umuntu akangasebenzi umsebenzi lobukeka sewungetulu kwemandla akhe. Umuntu akangasebenzi umsebenzi atawusebenta angathi ukuthi utophumula nini asebenze okoko. Thina nje singebafundisi in the Anglican Church of the province of Southern Africa siyathi ukuthi Monday is our off day. Then from Tuesday to Sunday is a 24/7. Noma ngifuna nini nginge wakho, I'm available for umsebenzi. And isikhuluma nge-cure of souls. Ngeke ngayisho lenzaba ngathi i-cure of souls is not the oil, but is the priest that must reside within the pastoral church. Angathi uyafuna ebusuku ngoba emafutha ngakasukume laphana ethebelekeni uthi hey nanso uyagula sicela mana azothola umthandazo amafutha bezasukuma wena ulele ekhaya kini.
So nguwe kahle kahle le cure of souls, nguwe ukuthi utothandaza umnika umthandazo, a very good send off kulabahamba emhlabeni. Labanye labahlaselwe ngamademon babe relieved because wena sowukhona. So ke lana ke ngisho yona ukuthi uma ngabe sisebenza sibafundisi siyathi ukuthi ngemsombuluko siyaphumula, asiphumule ngalomsombuluko ayibo tincingo tingena tingene lenkosi yami. Labanye bathi uphumulani wakwaphumula uNkulunkulu esebenza lamavila la ngamavila la. Hayibo kutheni kodwa nkosi yami? Uyabona abantu babonyonga nje banyonge. Uyathi ngike ngikhulume nako ngikukhulume lo ngenze ngendlule engakhuluma. I have a friend of mine, Prophet Popo. That man of God, I remember aletha umthandazo esimele simatima. And kwabakhona kuhlathululeka bodokotela bese bashito bathi la is either kufa umntwana noma kufa lonini, or siya operate kuphuma munye lo mntwana akavela phuma. Athi wafika ngathi ngicela Nkosi yami kumane umngane amakatothandaza la webavuma abantu abadala. Wafika wathandaza, wathi emva kwemthandazo wahamba make waya esibhedlela. Nakafika esibhedlela bathi udokotela, "Awu, sekwenteke njani? Into sethi jikile, sekunjanjanyana." Umntwana ngikhuluma uyaphila, ngimathi noma sofunda apostana 3 noma bobanibani somkhulu umntwana uhlakaniphe umntwana usibusiso. So ke lo mthandazo lo ubukela phansi wathi hawu basebenzani laba bendani laba yini nje yona laba yendaba lona le live la uNkulunkulu lelishunyayelwe empilweni yakho liqosha ubumnyama. Labanye abantu ngabe sebathethe a short route to their end. But because of the word of God that is being preached to them, it brings it through life at empilweni yabo. So ke uNkulunkulu ukubhekile ukuthi noma ngabe uyasebenza phumula, noma ngabe unethi-70 takho tiphumuke. Kunebantu labanethi-70 tabo athi ofi okoko Nkosi yami athi ofi usebenza inwasha nemali yato yinye kude nje ukuthi kube ne-appreciation. Asesike siphenduke singemaKristu, asesiyeke kuba ngemaKristu emlomo nje kodwa nasibe singayenzi lento sithi singiyo. So ke bazalwane ngiyakubala lokho kwekuthi bantu abasebenze kuma healthy conditions, bantu abasebenze kuma comfortable places or circumstances labakuwo akube comfortable, akungasuswa ubuntu babo kubo, akube nemithetho letawubabuka abantu ukuthi bakahle nomthetho lona uNkulunkulu bengakawenteli the mosaic dispensation, but lo mthetho lo wawentelwe nathi namuhla ukuthi asiphathane kahle tisebenze letisebenzako, noma lo muntu umsebenza ekitchen noma lo muntu umsebenza engadini angimphathe kahle. Uyabona ke imathima leyo. Labanye bathi ngabe bathenga ukudla lokumnanzi bathi hayi siyamholela naye akabe othenga kwakhe uzothina afune ukudla kwethu la. So kona lokho nje it's very inhuman. Lo muntu lona uvuka wena ungakavuki, wena especially labo kitchen girl uvuka lokho alungise tinta alungiselele abantu abakho abamithethe ikolweni kube njani, ayolala late kodwa utothi umholela malini, wena usebenza mangaka ema-hour ubese uyobuya lapho kahle ayisiyo lento le. Funa sicabange nje sibuke ukuthi kunetinto letinye nesingemaKristu sike sibe human ukuthi cha phela naye asimtreat like a human being, though angasiwa la khaya though anjanjani, but asimnike naye isigaba sakhe kwekuthi ngilo uNkulunkulu ke uthi ke kodwa kukhona abantu abangeke baze bathole i-treatment njengoba ema-Israel ayithola. Bona ke bangaqashwa kude ijubhili kuba uwasha kuyoshona le labantu betive lapho. Kodwa na ke ikhona into lengiyithanda kuNkulunkulu la ishoko kwekuthi nabo abaphathwe ngebuntu, noma ngabe sisebenzisa okoko kodwa lempatho tshengisa ukuthi lo muntu unemphefumulo njengawe, waphefumulelwa uNkulunkulu, akasimphongolo kuthi kodwa kuvelethe imphongolo tavela naye uNkulunkulu wamphefumulela. Bofunda lapha ku Exodus chapter 20 verse 8 kuya ku 11. And then lokunyekele sikubonako lapha kwekuthi namuhla abantu bakhuluma ngetiqili yinto lengasiyo yebazalwane lele kukhulunywa ngayo namuhla. Uyabona masifunda Exodus chapter 21 verse 16 lapha kubeka kahle
kwekuthi kukidnapper uthathe umuntu ngaphandle kwemvume noma ngelungelo lakhe. That was wrong, that was ungodly. Ngicela ukuthi uhambe uyokufunda lokho Exodus chapter 21 verse 16. Ngoba namhla abantu babakidnapper bahambe bayobathengisa bo human trafficking bacabanga ukuthi basenta akusiko. And Amos chapter 1 verse 9 kuya 10 ukhuluma ngako ukuthi don't abantu baseThire dintsathu empeleni ding 4 niyo yona lenzaba le yokuthengisa abantu ukhohlwa ukuthi these people are the covenant people of God. So ke asiqapheleni lokho bazalwane singakuthatheli phansi ngoba labanye abantu bakubuka ngathi akunotiseki ngathi aqhama akuveli nabakwenta leto tonyanya tabaletho batende baqabanga ukuthi uNkulunkulu uyabasupporta athi igqila vele uNkulunkulu ukhulumile ngathi eBhayibhelini hayi lethe kidnapper hayi lethe baforsa hayi akuthi noma kunjalo sikhumbule ukuthi labantu asibasebenzise ngekwemibhalo sibasebenzise ukuthi regulations eBhayibheli athini siyaka lama regulations ethu lesiwaka siwaqonde ebusuku silele sithi hayi these are working ethics asithi sibeke ama regulations ethu abe akhisana okanye angana nalanga eliBhayibheli kwangana nawo kusho ukuthi let us always have mercy, let us always show love, let us always be generous to God's people. Sengiyemaphethelweni ke manje uNkulunkulu ukhuluma ngekuhlengwa kwemuntu lo nguHebheru kuba ekubeni slave okanye ahlengwe kumuntu lo yiforeigner uthi sells himself to the stranger or sojourner. Lapha lo muntu ungumIsrael kodwa sothi thengise kumuntu webetive ngenxa yendlala ngenxa yokuthi ukweleta umuntu webetive akekho wakabo lo mhlangula amphephise amkhiphe kuloko lithi ke live la uNkulunkulu akakufuni lokho ngoba lo muntu akana urespecta lamalungelo akhe lo lawanikwe uNkulunkulu. Ngalamanye amagama kahle bekufanele ukuthi emaKristu kuyosebenza emaHeden ngoba liHeden alinenzaba ukuthi namhla icawa lisonto ukufuna emsebenzini akanenzaba nekwekuthi unjanjanyana yena obasolo kwakhuluma lokwakhe emaKristu bekufanele ukuthi aqashe emaKristu and nalaba labangasiwe emaKristu labaqashwe ngemaKristu bafike bakwadi ukuthi kusebenza uMkristu kuyindvo lenjani. Uthi ke uNkulunkulu uma ngabe kwentekile lo muntu lona wathi thengisa after he is sold he may be redeemed again. Uma ngabe kwentekile wathengiswa angahlengwa njengoba uhlenga umhlaba njengoba uhlenga indvo leyi property naye lo muntu angahlengwa kanjalo. Kubalwa iminyaka yeJubile ukuthi sekusele mingaki iminyaka ukuthi sifike eJubile kubhadalwa leminyaka akubhadalwa sikweleti kodwa kubhadalwa leminyaka ukuthi bese kusele iminyaka lemingaka kubhadalwa leyo minyaka umuntu ahambe awuqhubeka nemsebenzi la kufaneleke khona. And then lapha uthi uNkulunkulu the children of Israel are servants to me. I love that as a conclusion, as a concluding statement. Kwekuthi bangema servants kimi. Uthi uNkulunkulu ngalamanye amagama legama lithi servant liphinde lifake kubaslave nyana ngoba awunokwenda intando yakho uzokwenda intando yalo uyi-servant yakhe. Lokho uthi ngalamanye amagama uNkulunkulu uthi angeke ukuthi wena uyi-servant yami uphinde futhi uyokwenda lo munye umuntu abe yi-servant yakho. Yathi ukuthi you are co-brothers or sisters noma ungaba netiko ukuthi wena so ungpriest in church rector archdeacon dean bishop apostle evangelist or some men at these titles, but consider the next person as your fellow human being, as your fellow colleague, as your fellow servant in the Lord. That's all what God is saying. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we come before you and we thank you, Lord, for such an opportunity. We thank you, Lord, that you have called us from the kingdom of darkness into the marvelous kingdom of light. We thank you, Lord, that we are your children, even if we are faced sometimes with some setbacks, we are faced with some misfortune, with some burdens,
but we still belong to you, oh God. We come before you this time, and we are so grateful to acknowledge the fact that it doesn't matter what we are going through, my God and my Father. What matters is that we are your children, bought with the high price of the blood of Jesus Christ. We bring before you our brothers and sisters, those who are not feeling so well this time around, as we pray. And for those who are going through trying moments at their working places, and some they have even been retrenched. They don't know what they're going to do in order to make the ends meet. Labanye bane bantwana bayafunza Nkosi, abathi batawukwenta njani. Labanye abantu ababo bahleli nabo emakhaya ngoba kude imali yokubabhadalela. Kodwa Nkosi kunemaKristu kufuthe emabhange, akathi nalokhu le mali utayentana uyagula, lo munye ugula nje akathi ucabanga ngemali yakhe, kanti kube beyangabhadalela nange umntwana, beyangapha nange ilisaka lempuphu, kuyenteka ukuthi nekugula kwakhe kuphele ngaleso sikhathi umphilisa. Siyathandaza baba egameni likaJesu, ngelelela Nkosi emekweni yakho konke lesikiko nalesingiko, usiphe uNkulunkulu wethu lona amandla onke, ubulumko uNkulunkulu wethu lona amandla onke kule mpilo siyiphilako. Baba wethu lona amandla onke, sibe nenhlakanipho lemangalisako babe wethu iwe kwenta umsebenzi wakho konke lokhu babe sithandaza kuwe ngoba siwethemba imandla ekusebenta kwakho emfihlakalweni nekuthinta inhliziyo yethu ngaKristu Jesu Nkosi manje naphakade. Amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep your heart and your mind in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with you all now and forevermore. Amen. Please do me a favor. Please do me a favor. Share this on Facebook, on YouTube, and your likes are very much welcome. Your comments are very much helpful to me. Ngiyakubonga kakhulu lokho ngoba kuyangikhuthaza nami empilweni yami yokukholwa. uNkulunkulu ke angiqinele nini ebangcwele